Yes, reka mbasuhuze rero abakunzi b'Intare Official, muraho murakomeye. Ni Clever Bemba mubona, ndaje kugira ngo mbagezeho amakuru adasanzwe, amakuru ari kuvuga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu byakomeje gucanga bandimwe rwose, icyo nababwira cyo nuko ibintu byakomeje kuba bibi hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubona ko intare za Sarambwe rwose zikomeje kwa advancinga kwegera imbere, ariko Wazalendo bakaba bakomeje gukubitwa ariko ntibabyemere. Icyo nacyo ukabona ko hari ikibazo navuga kiri kuri bo. Kandi amagezeho ingingo z'amakuru n'ubundi tugiye kubagezaho. Imirwano hagati ya Wazalendo n'ayandi moko muri Fizi irakomeje, abenshi bakomeje gupfa. Benshi bakomeje gupfa nkuko biri kujya bigenda bitangazwa n'inzego zigiye zitandukanye. Hariya imirwano irakomeje muri Rubero, ubuca n'ubundi bukomeje gufatwa. Ubona ko intare za Sarambwe zikomeje kwa advancinga ku buryo byateje ubwoba muri centre ya Rubero, n'abaturage bakaba bamaze gutangira kuvamo. Muri Uvira ibintu byakomeje gukara, ubwoba bwamaze kuba bwinshi, n'izindi ntwaro bari bazanye ejo bundi bongeye kuzikuramo. Turaje kugira ngo turebere hamwe. Masisi, Warikare, Rucuru, Nyabyondo, Pinga, Bwito, Rubero ayivuzeho. Ubwoba bwo muri Uvira, abandi bacanshuro n'ubundi bongeye kuraswa hariya muri territoire ya Shabunda. Intare za Sarambwe ubona yuko ibintu zikomeje kubikora neza, ibintu zikomeje donc ubona ko ziri kubibara neza mu buryo navuga bwuzuye, aho abacanshuro bagera mu 9 barashwe. Amakuru akavuga ko muri abo 9, reka ariko ano makuru wenda ninajya n'ahandi manze nabanziriza kuri ano makuru y'abacanshuro. Mu mirwano ariya muri territoire ya Shabunda, murabizi ko intare za Sarambwe zamaze kwa advancinga n'ubundi zegera imbere, zimaze kugiramo amalokalite ageze mu malokalite 17. Zamaze zifata amalokalite 4, ziva ku malokalite 4 zigera mu malokalite 11, zikomeje kwa advancinga n'ubundi. Hari uruzi ne urwo ruzi barwita ngo iki. Ubona ko intare za Sarambwe n'amadubu aribo bari kwa kontrola. Abasirikari ba FARDC, abasirikari bacanshuro bazanye za kamera, baje gukamera intare za Sarambwe kugira ngo babashe kumenya ahantu ho ziri, bazirokarize. Muri iki gitondo barabakubise 9 ku makuru yagiye avuga ku ma social media. Sinzi niba ari social media nazo zabivuzeho, ariko uko twabyumvaga kuri twatwombo twabo bavugaga ati adui ametupiga na wale watu ya nani ya Colombia, abanya Colombia 9 aseme mwale 9 benye adui amebume batnine bamekufa. Ngo muri abo banya Colombia b'intare za Sarambwe zari zamaze kurasa hariya muri Shabunda bari 9, 4 bamaze gupfa, abandi ngo bamerewe nabi. Uri kumva ko kugira ngo abacanshuro bapfe abandi bakomereke baje muri zo za kamera, buriya FARDC na Wazalendo byagenze ute? Nyakubahwa Felix Antoine Gisegeti Kirombo, warebye kure buriya rero ikintu cyo nababwira, bano bazungu nabo bapfuye. Buriya abo ngabo nabo bagiye kuba ikibazo kuri mama 23. Ntabwo bari ikibazo kuri mama 23 kuko atari we yabazanye, ahubwo bagiye kuba ikibazo kuri Kongo, kuko bagiye gutangira kwishyuza bavuga bati no twebwe twagiranye amasezerano n'igihugu cya Kongo, tubahereza abantu uzabifata kwishyura naya. Ayo ngayo ni amafaranga y'amafaranga yakagombye gukora n'ibindi bikorwa remezo, agiye kujya kwishyura abo muri za Colombia. Kuko bako ari ikibazo navuga ko nacyo ari ikibazo kuri Kongo. Ubona ko President Antoine Felix Tshisekedi Chilombo atajya areba kuri. Ikindi navuga, bari Wazalendo ziriya FARDC zikomeje gupfira hariya ko ari abakongomani. Nyakubahwa President Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, warebye kure koko ho kugira ngo ukomeze kwica abana b'abakongomani, ahubwo ugashyira umupira hasi, ugasubiza umugongo inyuma. M23 Alliance Fleuve Congo twirwaneho mukumvikana, ubundi bakagutegeka kuri ndashaka ubwumvikane. Bari abacanshuro nugo ngo ku makuru yaturukaga hariya baravuga ati muri bari abacanshuro hamaze gupamo rukumva bari barashwe ari 9,
bane bakaba bamaze gupfa, ngo abandi nabo bari muri vie critique, donc bari mu buzima ubona bubi, ku buryo nabo mu kanya rwose amakuru ushobora kubabona ati na babandi bamaze gupoetinga. Ndibuka hariya za Kibati hari umu FRDC wigeze kurasa aba FRDC maze yarashe nawe 9 hapfa 3, ariko muri babandi bose yari yarashe nta numwe warokotse, baguye hariya mu bitaro bya Kibu. Ushaka kugira ngo n'ubundi abana b'Abakongomani bakomeze bapfe muri buriya buryo nyakubahwa Perezida Kirombo? Ubona ko muri Shabunda intare zasarambwe n'ubundi ndetse n'amadubu ko bakomeje kwa advancinga, kandi bari gufata n'ibindi bice bigiye bitandukanye hariya. Ubona ko ari ikibazo navuga gikomeye kuri FRDC, kuri Wazalendo ndetse na bari abacanshuro bagiye bazana hariya muri Shabunda. Murabizi yuko abarundi bari barimo, kambabwire abarundi bari barimo, abarundi bivanyemo barazamuka berekera muri Mwenga, abandi bazamuka muri Ho Plateau na Mwae Plateau, abariho bajya gukomeza bya bitero byabo, ariko sa barundi komteri. Niba ari ukuvuga ngo igisirikare cy'u Burundi wenda hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyafite ibihumbi 20 by'abasirikare, ni nk'urugero ngiye kuwuhereza, ibihumbi 5 cyangwa ibihumbi 8, entre 8 bishobora kuba ari za FDLR. Uretse ko wenda kucyo navuga sinzi ko FDLR bagera muri ibyo bihumbi, uretse ko urebye neza ubona ko n'abarundi nabo bamaze kwibera izo za FDLR, kuko nabo bafatanya n'abarundi kugira ngo bakomeze kwataka intare zasarambwe no kwica abanyamurenge hariya muri za Minembwe no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ukabona ko nacyo ari ikibazo twavuga gikomakomeye. Mwakoze mukomere cyane. Ariko yano n'uburo n'ingano, none muhingira ibishyimbo, none se buno buzerara kandi kuvuga ahangaha ndi kugira ngo buriya bushishe nibwo okay. Yego dukomeza rero n'amakuru ku Intare Official. N'ubundi urikumva ko naringeze ahantu hahinze uburo. Abantu batazi uburo rero murebe uburo bukiri butoya ngubwo. Ukabona ko ubundi ukuntu ko bimeze, intare zasarambwe hariya muri kiriya gice cya za Minembwe, kiriya gice cya za Ho Plateau, Mwae Plateau, ubona yuko abarundi bo bakomeje kwihandagaza, bakomeje kuza. Ubona yuko bo icyo bagamije n'icyo bashaka ari ukugira ngo bakomeze gutsemba abo mu bwoko bw'abanyamurenge bari muri kiriya gice, ariko bafatanyije n'uriya mu FDLR witwa Hamada, uriya mu FDLR witwa Jeva. Umugambi wabo ari uwo kugira ute, ari uwo gutsemba abo mu bwoko bw'Abatutsi. Ahangaha rero murabibona iwacu Masisi, ariko ngwino hano urebe. Ahangaha muno bari gucukuramo amabuye y'agaciro, urabona. Wenda reka amabereke, wenda nibereye mu misozi. Ahangaha ni amashimo, hano naho buriya harimo ibuye ry'agaciro. Ahangaha harimo ibuye ry'agaciro, naho wenda bagezemo babona rino buye ry'agaciro ry'ahangaha wenda rino korosi biragiye rikinjira ahangaha niho bita kuho binjirira, biragiye bikinjira bigakata muri bikazagera muri hirya muri harimo za Casterite. N'ubundi uretse wenda ko babonye yuko bidahenze noneho mu gihe bari guhinga n'ubundi ahangaha ntabwo harimo amabuye y'agaciro n'ubundi twavuga ahenze, ariko hanarimo amabuye y'agaciro. Reka hano tunikomeze twirebere imirwano iri kubera hano muri teritwari ya Masisi. Ahangaha muri teritwari ya Masisi muri Nyabyondo n'ubundi rukomeje guhondagurana, aho ubona ko intare zisarambwe zikomeje gufata no gukora amasuku hariya hafi ya za Nyabyondo, rwose ziri kwakora amasuku. Muri iki gitondo abarwanyi bageze nko mu 9 bo muri APSLS iyobowe na General Autoproclamé Janvier Karayiri,
barakubiswe 9 ariko se ntuza bari 9 bariya bacanshuro bo muri Romania 9 muri APSRS nabo 9 n'ubundi barakubiswe, abandi 4 bafatwa bugwate hariya hafi ya za Nyabyo. Twavuga ko bari baje muri ravi iyo bita ravitayema bamaze kuyizamo, ariko baza kugwa mu mutego w'intare za Sarambwe zirabahondagura zibavisha imyuna. Muri za Kinyana imirwano naho iracyakomeje n'ubundi hariya muri za Kinyana, ubona ko intare za Sarambwe naho zikomeje kuhakora agashya. Murabizi ejo bundi mu minsi yatambutse niho uriya umunyagwa uriya mwihanduza cumu witwa Tokyo yabashije gufatwa mu mirwano yabere hariya za Muzimu, hariya mu misozi ya za Muzimu. Hariya muri Nyabikeri rero naho intare za Sarambwe ziratwikiye amadefensi menshi, defense nyinshi zibashije gutwikwa hariya muri Nyabikeri, defense nyinshi ubona ko zitwitswe, ndetse na buno zikaba zigikomeza gucumba, n'ubu ngubu ziracyakomeza gucumba. Wenda abantu mukomeze mwitegereze neza, izo defense zikomeje gucumba n'ubundi muri biriya bice. Intare za Sarambwe ubona ko zikomeje gukora agashya, ku makuru mfite nuko uwitwa Colonel Bavuga yarashwe. Andi makuru akavuga ko uwitwa Byiringiro numwe mu bo muri famiya n'ubundi yo kwa ba piloto nawe yarashwe. Uwitwa Kibambasi nawe akaba yaragiye gufatwa matekwa. Nukuvuga ngo ikintu cyabaye hariya muri za Kinyana nuko benshi muri Kinyana, ku makuru wenda dukura ku muntu uri muri Croix Rouge, wenda bo muri Croix Rouge bo ni benshi, atubwira ati hano habereye ibintu bikomeye ku buryo abaturage bamaze kwivanamo, hasigaramo abarwanyi bo muri Nyatura abazungu ya Jean Marie Bonane, hasigaramo na FDL zimwe na zimwe zishaka kugira ngo zihorere ku baturage, bavuga ngo abaturage nibo batanze uriya kiriya kigabo cyitwa ngo niba ari Tokyo, bakavuga bati no, twebwe dushaka kugira ngo natwe twihorere. Ariko intare za Sarambwe zikavuga ati ntago tuzabemerera yuko abaturage bakomeza gupfa mu gihe twebwe tuzaba turi kurebera. N'ubundi zikomeje kucyapurika neza, zikavuga ati twebwe twahagurutse kugira ngo turengere abaturage, ntabwo rero tuzemera ko abaturage n'ubundi bapfa turi kurebera. Anariyo mpamvu uri kumva operation kubura iri kubera muri Kinyana, ariko ukabona ko no muri abandi n'ubundi bagiye bapasinga, bamwe bari reportinze bavuye muri za Wazalendu, nabo noneho bari muri operation guhiga bagenzi babo. Hari abo twaberetse bavuye hariya kwa Bakivuruga, hari abandi bitwa Bantwari, nabo noneho bari gufatanya n'abandi kugira ngo bahige izo ngenzi zabo. Ubu nibi batangaza ugiye kubona ukajya kubona bari bitwa Bayive bazanye n'uriya mujama witwa Hakiza Mulonda, nabo ngubu bagiye kujya muri operation mbere yuko bajya na hariya bakamanza bagenda bakajya muri operation, bakamanza bahiga bariya, igihe bazabona ko ibintu bimaze gutungana n'ubundi bakongera bakagaruka. Reka twigira muri Uvira wenda turayifatanya na za Baraka na za Fizi, ndetse no muri za Misisi. Imirwano ikomeye, reka mbabwize ukuri, imirwano irakomeye hariya muri Misisi, imirwano irakomeje hariya muri Fizi. Abo kwa Ngoma Nzito, kwa Ngoma Nzito bakomeje guhangana mu buryo buremereye n'abarwanyi bayobowe na General Amuri William Yagutumba. Ubona ko nabo ubu ngubu bameranye nabi mu buryo navuga buremereye, noneho bikaba nabyo byaje kuzura ibindi bintu bituma abaturage bari hariya muri Uvira muri iri joro harayemo ikintu bita ibombe ryaraye riturika, ryaraye risakuza, ibombe ryarayemo 100%, ku buryo umuntu yavuga ko iriya bombe ryaraye riturika n'isasu rikarara rivuga, bavuga ngo mama 23 yinjiye muri Uvira, ahubwo ni yindi mitwe yitwaje intwaro nayo yibumbiye muri Wazalendu, yavugaga bati Yakutumba arisha kuwa adui, Ngoma Nzito arisha kuwa yadui.
n'abandi urabizi ko harimo abajenerali 57 bo muri Wazalendo bose ubona yuko nabo ubwabo batari kumvikana iri joro baraye biba. Muri bya bindi bibye harimo n'akatanyama zibye n'abarundi babiba bareba byambutse umupaka bakavimvira bari kubijyana za muri nabijyana hakurya muri za Burundi. Baraka naho gwarucyo, Baraka naho hara ikintu cyo bita umuriro, Fizi Centre harara umuriro, Misisi harara umuriro. Ni ukuvuga ngo ubu ngubu 23 ayiriyo iratuje, ahubwo iri kugigenda advancinga, none ukabona ko uba ubwabo nibo bamaze bari guhangana, ari bo ubwabo bari kwicana. Hano kuva ku itariki 15 kugeza none ku itariki 20, none ni itariki 28, abarwanyi muri Nord Kivu honyine bamaze kwiripotinga bari kuva muri Wazalendo no muri FARDC. Ndundi hari no witwa Debaba Capitaine Debaba yarari hari ya Bukavu, nawe yagiye za Uvira, ariko bose bice bakurikiye ngo ni umushahara. Nta Muzalendo uri kwiripotinga ngo agiye muri FARDC, ahubwo ari kugenda abandi bari bafite agashahara. Abo 11 nabo nabagiye bari bafite agashahara, ariko nabo bari kuvuga ati ntago tuzakomeza kurwana, turi kurwana iwacu ari kure, ati mureke abo muri Este bihanganire. None ukabona ko babandi no bakomoka muri Este bakavuga ati none se natwe turagenda ende turi kujyana n'abagiye kujya za Gisangana, atari na Gisangana nayo zafatwa, tuzakomeza tugende tugarukire. None se urambwira nk'umwana w'isake, umwana w'isake azafata rura rugendo rwagiye kujyana n'abakatanyama, azagarukirahe? Umwana w'ikibarirwe, umwana w'imushaki, umwana w'iminovu, umwana wo muri Mwenga, umwana wo riza za Gatogota, umwana wa Bukavu, umwana wa Rucuru, umwana wa Kanyabayonga, umwana wa Limbongo, abo ngabo bazakomeza kugenda bashoreranye n'izo za FARDC, bazagarukirahe? Bazaba se nk'izira za FDLR n'ubundi zikomeje kubunga zirirwa ziviyora no gukora ibindi bikorwa. Intare official rero turabakunda cyane, ariko noneho ntitwananirwa kubabwira ko imirwano n'ubundi ikomeje muri Rubero Centre. Intare za Sarambwe zaterayo intosho. Reka mabwize ukuri rero, abantu benshi batekereza ko cyangwa banimagina, tukimagina ibyacu. Twibuke Masisi ijya gufatwa, twavugaga ko Masisi itafatwa mbere ya Pinga na buno Wazalendo na FARDC baracyayirimo, nubwo intare za Sarambwe ziyikikije. Uvira intare za Sarambwe zamaze kuyegera hejuru muri plateau na moye plateau, nubwo abarundi benshi bafitemo defense zigera muri 70. Defense 70 bantu bacu wumve ko atarakana kaka defense, ariko batanga amasaha 75 bakurikije ubwinshi bwabo, babwira mama 23 natwirwaneho ngo 72 ndayongera ni 72, ngo mwe mwavuye muri utwo duce murimo ngo tutujyemo, amadubu n'intare barabyanze. Ahubwo muri twa duce turenga 70 bari kujya bagira ute bakuramo, bakura buke. Uri kumva ko intare za Sarambwe n'amadubu n'ubundi ari igihe kizagera hariya bakaba bakura, ndetse Uvirika batombe mu buryo abantu batazi, kuko n'ubundi n'abari Baraka, abari za Fizi bakomeje nabo kwisubiraniramo ubwabo. Rero nibigutangaze ugiye kubona ukabona iriya Rubero rwose mu kanya katarambiranye imaze kubatombe. Rubero rwose igahita ibatombe mu gihe gito cyane rwose. Ibyo nibibatangaza. Imirwano rero n'ubundi iracyakomeje hariya muri Mwenga no muri Kabare, muri Shabunda, donc Shabunda, Kabare, Karehe, igice cyegere Parc National ya Kauzi Biega, Rucuro nago bagikoma. Rubero intare za Sarambwe ziri kwa advancinga, Warikari intare za Sarambwe ziri kwerekera mu bice bigiye bitandukanye. Twavuga muri kino gice uri kwerekera za Hombo,
ziraturuka Kavumu. Ariko reka nongere nihanangiriza abantu muri kubona kuri social media bari kugenda bavuga bati ngo FRDC ngo Wazalendo ngo bamaze ngo gufata ngo Kavumu. Ni ikinyoma cyambaye ubusa. Je vous dis la vérité, ni ikinyoma cyambaye ubusa. Abandi bakaza bakababwira bati hari ubuce bongeye kwigarurira. Ni ikinyoma cyambaye ubusa. Ahubwo Kavumu niwe ari kuva igikoresho kiri kuza gusaidia bari za Hombo, kuko ubona ko iri nzira ya Hombo hari n'ibindi bice n'ubundi twavuga isa naho yakwerekeramo kugira ngo intare za Sarambwe zibashe donc kuba zakwinjira muri ni muri Maniema za Kindu. Hari inzira n'indi ikomeza n'ubundi yerekera Warikare centre. Ubona ko Hombo Warikare centre ari hafi kurusha Nyabyondo Warikare centre. Ibyo rero ntihazagire ibyo Wazalendo bakomeza kuhabesha. Icyo nababwira kimwe cyo nuko intare za Sarambwe zihagaze bwuma. Zihagaze bwuma, zihagaze neza. Ubona ko bari bafande Nzenze, ba General ba Colonel Nsabimana, ba General Gaceri, ba General Bodwe, ba Fande Mboneza, ari General Mboneza, ba Bodwe Ngaruye, ba General Major Emmanuel Sultani Makenga n'abandi bose. Ubona ko n'ayandi makoloneli bose bakanyamibwa n'abandi. Ubona ko umugambi wo bamaze guhuriza hamwe hakuna kurudi nyuma. Reka nsuzu yitwa Colonel Manu yabaga muri FRDC ariko no yarapasinze. Hari n'abandi bakoloneli n'ubundi bagiye bapasinga.